لە ڕۆژاواوە بەرنامەیەکی تایبەتە بە ڕەوشی ڕۆژاوای کوردستان بۆ قسەکردن لەسەر بابەت و دۆسیە گەرم و جیاوازەکانی ڕۆژاوە. کینەین پاراستما گەلێتەگە ئیلان نەکرد، فقط بەریاوێ داخوایانیان ڕێبەبریا خۆسەریا دموکراتیکە بوو، داخوایانیان تەلگەری سیاسی هەبوون. ئەبێ گازندیش برادری فەکرێ بکات پشت ئەزاڕۆکن گوناها کەچێن ئەوژی کەچ و زاڕۆکێت مەیە هێشتا حەمریوان 10 ساڵ 12 ساڵ سلاحی المدی بکەن بەنە چای. ئێمە وەکو کوردی سووریا پێویستیمان هەیە بە یارمەتی برادرانی مەیتر لە هەموو بەشەکانی تری کوردستان حسی بەشی تر، بەڵام مەسەلەی دەستێوەرد لەم بەرنامەیەدا بۆچوون و گزارشتی جیاجیا و پارادۆکس لە پرسە سیاسیەکان، نیشتیمانی و نەتەوەیەکان شرۆڤە دەکرێت. میوانانی ئەم بەرنامەیە کاراکتەرە سیاسیە سەرەکیەکانی ڕۆژاوای کوردستانن. لە ڕۆژاواوە گلی ما یه هجا یه گهدروان گلی کردستان ون بخیر بن ایرو ام درباره روشک گرینگ اویا کو روژا کوبانیه یه جیهانی که همو جیهان رابون سرپی بو پشتیوانیه لبر خودانه کوبانیه ایرو دوی برنامه دا میوانین ما لهولیر برز صالح بوزان وەکو بەرپرسێ ڕێخستنên یەکیتیا دیموکراتا ئا کورد لە سووریێ، هەروەها برێز ڕۆژنامەنووس سەید ئەڤرێن کە سەید ئەڤران وەکو ڕۆژنامەنووسێکی ناسراو یê gelê کورد لە ڕۆژاوای کوردستانê gelek xebat û têkoşîn yê ڕۆژنامەگەری û şorovekارî berdewam kiriye. هەروەها برێز هۆزان زوبەیر لە روژنیوز لسليماني بمرايا بريا تلفوني اوجي وكو روجناموانكي خودي وكو اركو وخباتين روجنامه‌گری درباره روجاوای کردستان و عالی دینی کردستان بمرنه هون بخیر هاتن ام دسپیک برز سید ابرن لاستوديو گلی کردستان ام بخیر هاتن واجدکن دسپیک ون بو واروجه چد بیجن شروعه و چیه؟ یا مرو اشکرا بیا کاره بیجه او روج یک چما بو روجه جیهانی کوبانی سدم اوی یکمین او که اساس کوبانی 4 parçe گل کردستان کر یک گل کر یک فقط گل او یکتیه گله نبو یکتیه حزبا آن یکتیه ریخستنیه جبر وی مثلا او کت دیروکا جهانی دو کوبانه برخودانی خو برخودانی جوانین کرد هر 4 parçe کردستان روجاوا بو کوبانه چما دما که برخودانی ده کوبانه ده دبون داعش آسته خوی هر بلند دابو هر بلند وک افسانه که داعش دادن جیان کرن هما دگو داعش تو هیزه که سر لنگ خود ندسکنیان هیزه که قابق نه داعش ببیستانه هیز یعنی از خود شاهد بومه گله که هیزه سلاح خود بردانه باجار والا کرنه پشت داعش توی کتیه وان باجاره دمک او صده او برخودانه چی بود نه دمک وک روجامه وک ایرو مثلا جبر ویجی مثلا demek ev her astê bilind da bû berxudanî hember wî hat çêkirin bû sembola cîhanê ji ber ku Daeş ne tenê ser Kurda Daeş li serê hemî gelên cîhanê bû belakî pir mezin esas kiribûn belakî pir mezin Daeş insan şerjê dikir Daeş insan şewitandin Daeş insan ji ciyên çiyayên bilind davêtin Daeş insan li xaniyê 10-15 qata davêt xwarê bi ceza kirin Daeş ava ji ber wî jî bû tirsekî ji hemî gel mirovahiyê hember wî ew berxwedanî kobanî kir kobanî demek ki de gu Musul bi 4 saate hat girtin alîwan van Musul bi 4 saate hat girtin Şengal 3 saate da merek ketin baş bû li ber hêzê din hebûn hêzên YPG û hinek hêzên Celîla çûn ji bo alîkarîma Daeş Musul eyaletekî wek Musul 3-4 saate da Daeş kir dest xwe fakat 4 meha da nekaribû kobanî bigire lê kobanî berovajî wî têk bir
او برنا داعش كوباني بو تكشوينا داعش موصله تلعفره و پایتخت وی رقای او همه سمبول خو کوبانی داده بینن برخودانیا کوبانی داده بینن برخودانیا گل کرد کوبانی داده بینن گل و جوان و کچ و خورت کرد کوبانی داده بینن جبر وی کوبانی بو سمبولا برخودانیا گل کرد از بگوتنا تا برخودان سرکفتنا برخودان کوبانی کوتاهی بداعش هانی بله جبر کو تکچونا داعش کوبانی بو تکچونا وی مصلی تلعفره و هر داوی پایتخت وی رقای داوی داعش باری کوتاهی بخورهانی فقط او داعش وقت داعش چو فقط هیزن دنن وقت داعش او هیزک دخوازن ویا بکار بینن چیکن نکن نزلاله Türkiye duhaza berdevam bike, be Nusra berdevam bike, be Herar Şam berdevam bike, be Nureddin Zengi berdevam bike, nabevi demek kir Sultan Murat bevi berdevam kir ve her gruben vekvi nave cuda na çekirne fakat hedi ev efsane çu benket. باش امي فكرم بوا نها بري صالح بوزان لهوليري سر خط تلفوني مرويه بري صالح فرمو وين تشاورن دما باش سريدا بجنا قال بن شهيدين برخدانيا كوباني طوينن سلاورز دايكن شهيد برخدانيا كوباني براسي برخدانيا كوباني بو سمبولك لسرانسری جهانه یعنی کوبانی پارتی تجاوز کرن کوبانی حزبیتی تنگ تجاوز کر یکیتیا کردا اونی هوله لسر آستی هر چهار پارچه کردستانه خونا کچو خورتین کردا لسر آستی هر چهار پارچه کردستانه کوبانی تذهب بو او خونا هانا پیروز کو خورتو کچان पे हुकूमत आवदा अवा हिश्त को आलम व जिहान तफदा नेरीना खाल सर दोजा कुर्दी बगहरे ओ पिशगिरिया गले कुर्द बके जबर को गले कुर्द खोरतु कचन कुर्द लबरंबरी हेजा हरी को आलम तफदा कतबो حیراندنه پیشوا هیزا تندرا کو دکتی کو وک برادر ما اونی زمان بروجن کن جموسله و ج رقای و ج او تکس نکن بو یعنی دولت عراق او چکن هری گران دست به ساعتان در جی خبردان و تسلیمی داعش بو کوبانی صدو سوچار روزا دەستپێک بە سەلاحی هەری بچووک بە کلانشینکۆف و تفنگ و ئەو سنگی خۆدانە بەر دبابا و تۆپێک گران دەولەتن هەری گران ئالیکاری وان دکێ وەک تورکیا و بەندێ وێ کۆبانێ لە بەرامبەری وێس ڕاوەستیا و داعش الكوباني اشكيا وقال كل داعش كوباني اشكيا خابو اشكاندنا اشكاستنا داعش لحمود دفاري ما مش ام بيجن ون خلقي كوباني تو وكو خلقي كوباني بروجا بهستن تا تشاود بيني براستی هستی ما هستی که بلنده راستی از روژا پیروز لخلق مای کرد تفدا کو هیرو دو روژه دا جهان خلق جهان تفدا پیشگیریا کوبانی کرن و خواستن آریکاری کوبانی بکند وی شریحانی کو هری گران لدجی کردا هاتی کرن داعش ترورا جهانية يعني عالم جيشكي جهان سرو بر حيري أقول برانبري وهيزا تندرك وشاوا راوستينن وشاوا تنابكن لكوباني خلق ماي كوباني كانوا بكتشو خورت كوباني كانوا بون وهيزا بشكينن ولا برانبر بسكنن وبكنا أو تنا بكنا
باش همه وگرن با ماموسه نها هوزان زوبر لسر خطیب مره برز هوزان ون و روژا کپیروز بلای آلی کردی بگیشتی هاتی دیتن و جا آلی جیهان واجی پشتیوانی که مزنه ون چه واده بینن و چه واده نرخینن تواهی مروباتی پیروز بکن دم امروز دویجه تواهی مروباتیه یعنی برخودانا کوبانه برخودانا مروباتی بود işte gol kubane çe bu şere ronahiye yan jambejin ber qadana ronahiye diji erişin tarih خیر خوازی بنامبر شرخوازی نهم رو دکاره بیجه انجام وی شریجی چی بو یعنی چی کرد تشتی گل کوبانه چی بو برخودانا کوبانه چی کرد سر آسی دنیای سینورن ترکی یه دوبل ماسیش کنند یک سینورن ایگو دولتین داگیر کرد ناورا بشین کردستان جی چکر بون او سینور جی هاتش کناندن ایدی نما بو برخوادانا وک خلق کوبانه دجی داعشه لبله بو برخوادانا که نشتیمانی آشی بو برخوادانا که مروواتی تشتی افعال کارین تبحث آلی کارین بو گوش بو برخوادانا کوبانی جی هاتا کرن او جی انجامش کناندنا خطن دوبل ماتی بو دولت دنیای نما کاریبون وی آفت خوی نظم لکردا بنارن پشتی گو دیتن اراده یا دیگلی گلیم کرد تریده لکوبانی پیشکت بنامبر داعش گو کاریبو همو باجارن روجلاتا ناوی پرانیاوان داگیر بکندنا با چند ساعت آده داعش و صافیری کلتره که بو بو دکاره دناوا ساعت آده بچه هر باجاره که دست خود این سر للکوبانی او کلتراوی هاتش کناندن بچه بی اراده یا گله کرد مره کاره بزینا بو کرتی بیشه باش همه وگرن با برز سید ون وکو روجدموانه که روجاوای کردستان خباتا و گلک در ما داعش تا ون لو داری گلک شوپاندرین وهبون شروفین وهبون گلو داعش او هیزاش کورگرت که بکاره به موصل به 4 ساعت داگیر بکه و گلک باجار عراقی و کردستان جی هریما کردستان جی ایرش کرد هر وها و پشت راجی بوا هرسخا خواست کوبانی جی بوا رنگی بشوپینه و بخی بند سیخا و داگیر بکه گلو و هزاش کوهانی و آرمان جا خواست سرکی جی کوبانی بتایبت چه بو؟ یا اساس مرو اشکره بیا بیجه داعش سازی که ناونتوی بو گله کیز ناونتوی جبو داعش یک آوا بون ناوی دبا داعش با دبا دشتک دم با هیزی که اوسا جبو روجلاتا ناوین آوا کربو بویر هیزی هر دولتک هر هیزی پروژه کی وی هبو او وای پروژه درد کهون هر یک خوازه پروژه خود چاوا پیک بینه وای درد کهون مروف کاره بیجه هزین سرکی جیهانی بگره و اوی حساب وان لسر روجلات ناوین ده همیش تلیه وان ناو داعش ده دولت وان اروپا تلیه وان هبو چما انسان روجلات ناوین چوبون اروپا و بچاند اروپا را ندبون یک اوانا همی به ناو اسلامیتی ریخستن کرن شاند ناو داعش جبو خو پاقش بکه او درکت مثلا گلک انسان جوراتن دگوتن مثلا یک هری داوی از پیرا من دید هفدیتن شکر دگو خوجین آلمانا ما دعوت دکر جبو جوینا داعشتنا ودا مری خستن دکر نا هنا يعني لفرنسا اوسا لبريطانيا اوسا لا هر دری اوه ای روسیا جبو پرسکری که چچن خلاص ببه چچنستان دبیجن شیشانیا دبیجن جواب پرسکریک چاره سر و بره او ملیتانا همین ری وکر بره وان داسور روجرات ناوین امر شیشانی کیه دکو امارو کیه ابو مصحاب کیه ابونا همین اوک لهم بر روسیه شرد کر حتی کدی هنه کاب روسیه را جدا هنه از خوازم بیجم شه هیزن سرکی ناونتوی همین پروژه داشته خودی پارن دو هیزک هر زیده خواست داعش به کار بینه و دو ناپیر
سروک وزیر بری قطر اعتراف کی پر باش کر دگو هم شروان وان هم چک وان لسر ترکیه را ما ترکیه به هفته ما در باز سوریه کر او اعتراف کی بن جاسم بخو اویاد بیجه بن جاسم سروک وزیر بری بو شخو مالباته کنه جبر بیش سر هزه هر سره که اوک حتی داوید پشت داعش بو و بویره ناو اتفاقیش بو دولت ترک و رجب طایب اردوغان سرکه او بیا انکار جی ناک پر انکار جی ناکه مثلا چاوا جرابلوش داعشی گرد چاوا گرد 100 حب زیده تر اوکوی انداموی بنابو دنگ دست ترکا بود او جی گرتن و ترکیه سوزده بود که ریوی نگره اوان او بخوی اعتراف کن شروانوی چکداروی چتهوی همین سر ترکیه را در باز بودن به صدان پاسپورت ایوان که دست نو من رای گشتی را پار بکر هر داوی او یک مدید دگوت از آلمانیا کتم ری هاتم استانبول کجیان دنمه و بچه انتاقه دوازاتم انتاقه و پر راحت نکش مرد بیون چینه نکش بیت چنه هم در باز بود یکی تونسی مدید دگو غنومی تونسی جمع چاو اردوغان لبر دگو یعنی داعش دگو جیات دگو اوجی تونسی دگو برای مدار لیبیا دگو همچون لیبیا دگو سه هزین لیبیا هبون داعش بو فجر لیبیا و انصار شریعه دگو هم سه هزبون هم هر زیست دجمنی هبون دگو جمع هر سیا بریندار هبون ترکیه به تیاره که تایبت مهانی استانبول اینترنشنال اوسا خستخانه وان دگو من لور تداوی دید پشتک من تداوی خودی دبی هاتن مگرتن آنی قرقامش برداری اوک جرابلوس دگو هر کس دزانه که امدشن جرابلوس و امچن داعشی دگو هوالک مانین ور دگو هدی راحت با او درای ایمه سنور ترکیه باجار ترکیه ناوچه ترکیه دبی ایمه ادیسا یکی دل مدی احمد انلایح سر زي اوكي بو تلعب يدي ويداتر ناحية هي بارنا بيرار اي شيء تلعب يد بو اوكي ده ناو باجار كاتن او جبي بو ناو شيء بو ناو بيرم شو سرنا ناي بيرم ناو شيء ناو برا كوباني وتلعب يد تايا ناحية جوربو احمد انلايح نافيوي دقو ما باك غرب ما تركيا جرابلوسي لسر سوري جرا درباز كرهاني قرقامش را درباز افك درباز تلعب يذكر بخود قو ديمان ابي بتابل ديمان ما مشان از خازم وانا حميد شبهجم تركيا ياك جبو كردا حتى داوي داعش دستكر يددو جبو او خط اسلام سنی تونسی دست پیکر بود لیبیا و مصر او گویا گورخو اخوان مسلمین هاتبون سر سوریه ده بواند خواست تمام بکه او بخوش ببه خلیفه اساس شونهات گوهرتن اساس رجب طایب اردوغان بواند خواست ببه خلیفه سنی خط سنی فقط او نبو اجار بغدادی خلیفت اعلان کرد اساس وک هدف وان یک جبرز بی ترکیه برای داعشی دستک هر مزندار نصره و وی داوی ادلبی دست درکت چو ادلبی را گوامی هفن به هفرا چون اندام نصره چون کتن پیشیوی و او نقطه باشه وقت پیشنگوی ده بیجن یا وی بر دناب ادلبی دا جیگر او نصره لبویره او نصره او چه کریه kadroyu esası Nusra diye kabul nakın. Çendeyken uçku vanaj be tayara meyara leydan henek kuştun henek mu. Az bu xazım via bejim. Hezen navnatavi o seride Türkiye o be politika siyaseti xoy qarish
و سیاست دجمناتیه گله و سیاست لسر اقتدار مذهبك او دنيا حميد تنابك وجبوا خليفتي رجب طيب اردوغان او بروجي بيخ قالك سباس امي فاكرن بريز صالح بوزان لهوليري ون دوی روجه دا افسر کفتنه که مزن چه بو همو جیهان پشتیوانی کرن هر چور پرچه کردستان آلیکار بون دوی دمه دا ون وکو پارتیا یکیتیا دموکراتیک کرد لسوریه ون لکوبانه جی خودی وک دبیجن یعنی جماورن لروجاوای کردستان ون خودی جماورن ون و روشيكو لكوباني رودا رولا و دوي دمدو تشبو براستی ام وک پارتیا سیاسینا هزامه عسکری تنه لوک حواله ما جماعه ما وانجل کلک شربان نیپکه و یپجه حتانی دم داوی کو او خلق هان الداوي كوباني انتظار برواني كري هوالو دوستمد كلك شربان ابون حطاني نقطة داوي جبركو او تشكي جرانجي تنوين دسما داوك وهيزك سياسية لتشتكو دسما قدياي ما برواني كر كلك شربانا حطاني نقطة داوي والبشتكو رزدار بو كوباني جي يكم بارتين سياسي لكلك شربانا حوالي ما السر آستي كوميتا سركرده يكم حوالي ما وغريان كوباني ودواري خدمت كاري و بشتكو الكوباني حتي كرن خبات كرن لأم دبين برخدان هری مزن پشتی رزگار کردن کوبانه یعنی اموه دبینن یعنی پاراستنا افدس کفتن دست خلق کوبانه کتی و دست کرتا و کتی اوا برخدانی هری مزن هم دبین و اموا دست کفتانا بپاریزن اف پارستانا جی بیکتیا میا بیکتیا گل کرده به نعزازتیا حزبی تنگ و پارتیا يعني باراستنا اف دستفتان اف تشتين كو بخونا خورتو وشربان و يابكي يابجي وخورتن بيش مرقا وهاتيني آوا كرن ودست كفتني جرق ورنا باراستن ام دبين او برخدانية هري مازن بي يعني قالك باشا ون وكو بارتيو واجي نرينا واد درباري و دمه پشتیوانیا یکیتیان اجتماعی کردستان به تایبت دمگو یکم جار به فروکین امریکا چک شاندن شروانین یپگو یپجرا گدو روشکه پر آلوز دابو و آلی کاری روان رجور بجور بردوام دکرن و دمه دا و موقف و حلوسه و دمه دا اونها و چید بیجن یعنی دوی دما تنگ دا گو بجاره که روش خراب بو بله طبعا پشتوانیا هر کردکی که و گاوه پشتگیریا کوبانی کری جی سربلندی و جی پیروزیه یعنی براستی ارککی نتاوی ارککی جماع هر یکی کرد تی خواستن یعنی نه منت و نه اوا چه یکتی چه پارتی چه باشور چه روشلات روجاوا یعنی او باکر هر یک ارکه ما کو ام پشتوانی حرف کن هیرو گاوی کو اف چن باشور قومن یعنی کرد ما روجاوا سر و بر پشتوانی دکه اگر لبا کربه وای یعنی ارکه ما سر آس حد چور پرچانه گرگ ام کلک هفن ام پشتوانی حرف کنج بر کو دجمن گاوی کو دبینه ام جهب جدانه و فرصت استقلال دکه و بزو در باسی ناف مدبه و مذهب جدا دکه براستی چطه که پیروز بو ام گله که کیف خوش بون او کار کو برادر ما کرینی دو آستهانه کو کوبانه تیدا کتی آستا که تنگ بو یعنی
جي سربلندي بوم تربي كيف خوش بن براسي دەستخۆش ئەمێ بەگەرن بەوە برێ سید ئەڤران لەبە دەرێ سەمینارێک هات سازکردن برێز ئالدار خەلیل وەکو سەرکردەی تەف دەمێ ئاشکرە کرد کو دەما و ئالۆزیا کۆبانی پڕ زێدە بوو دوو ئالیên کوردی دکارین باش ئالیکاریê me bikin yek ji wan Partiya Karkerên Kurdistanê ku grupên xwe ji hundir welat bi biryara daxuyaniya Birêz Qereylan şandin hundir Kobanî wek newî ku bikarin Kobanî biparêzin û Yekîtiya Niştimaniya Kurdistan ku çek şandin di wextekî pir girîng da ون çawa dibînin yanî alîkariyê aliyên Kurdî ji bo Kobanî wê demê da bixwe erke Birêz Salih jî got va erkê hemû alîkiye alî Kurdî ye rast e va berdewamî di alûziya da Kurd hana alîkarî hev bike gelo ji meselê partîtî û hizbêtî û meselê din çêtir nîne di aliyê dema û zehmetiya da xwedî li hev derkevin یا بله گوتنێکی کوردیە پێشگوتنە دەبێت دۆست و دژمن ڕۆژە تەنگ بەلی دەبەیان فقط ji bo Kurda ji bo sazî û hizbî Kurda nêrînê min wisa ye ez dibêm Kobanê yekîtiyê gelê Kurd çêkir wekû kongreyekî netewî bi xwe de çêk esas kongre xwe de çêkir پشتر تشتێک پێش کەتن ئەساس وی خەرا کرد فقط ئەس دەبێ قەنەعاتم کۆبانی بخۆ بەرخۆدانیە خۆ کۆنگرە یەکتیە نەتەوێ گەلێک کورد بوو چما ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا باژار نەماش بۆ کۆبانی ڕابوو سەر پێ باشووری کوردستاندا باژار نەبوو مەما گەلێ باشوور گشتی باکووری کوردستان خۆ خود تێلادا چوو ڕۆژەواش خۆ تێدا بوو gelê Kurdê başûrî bakurî rojhilatî rojaway ji ku derê dibe birabe li hemî cihanê de rabû ser bûya tenê ew nebû Kobanê heman demê internasyonaliya naviyan de navendî jî çêkir ji hemî dewleta ciwan dewletên navnetê ciwan hatin ji bo Kobanî berxwedanî kirin gelekî wan şehîd ketin ez dixwazim viya bêjim erk esas Kobanê erk dabû hemî hizba hinek hizba wî herkê xwe pêkanî hinek hizbas malesef pêk nanîn ew erkê xwe pêk naanîn birin heta ew kongreyek ez bêm mirov eşkere kare wisa nav bike ew kongreyek di Kobanê de çêbû yektiya netewê heta evek ji bo vî kongrê erkê xwe pêk nanî ji bo ew kongre têk biçez bikaranîn fakat ez hêna ji vî qeneetê damû ew ruhek wê demê gelê Kurd ava kiriye ew ruh zindî ye û ew wek emrêke ji bo partiyên siyasiyên Kurdî giştî eger ew ruh nexê hereketê encamê me îro em li vir wan de jiyan dikin di du ez dixwazim viya bêjim min dema Kobanê ew hebû yav de bifikirin gelek jin zarok zilam mehana ser têla ji bo çete derbaz nebin ya dernekevin sisê xul têla bidin mayîna bidin û derbaz bidin ji bo berxwedaniyê ne tenê ji ew bûn ji bakurî bûn ne tenê sisê ez dixwazim viya bêjim ez çend car çûme ez wextek di rojava de her înî ez diçûm gava merov diçe ev goristana Kobanê her cenazekî jîkî kom kirine halîne te mêce dikî netava gelê Kurd bir di du dostên û evek internasyonalîst kirine bi Kurdara ew jî werin ji ber wî mesela gotinê wisa hatine kirin ji bo wî o neşaşe Kurdistanê yekbûyî û evek yekitiyê netewiyê xwe pêkaniye way li vir vî goristanê de rast Dibê em ê vegerin bo we Birêz Hozan Zubeyr
وەکو تێزانین ئەم نەها دەربارەی vê rojê pîroz em gotûpêj dikin Ebxwacî di wê demê de li Kobanî bûm rewşa Kobanî wê demê bi rastî jî wekû Birêz Seyîd Evran jî got û Birêz Salih Bûzan jî yanî yekîtiya netewî li wî derê komcivîna Kurda gîl wî derê bû û bi rastî jî gelek gencên min dîtin ji her çar perçeyê Kurdistanê û gelek kesên li Ewropa û li welatên din jî hatibûn lê va heybeta yani hen wekû yekîtiyeke netewî li wêr hat sazkirin û him jî yekîtiyeke navnetewî yên ciwanên şoreşgerên navnetewî li wêr hat sazkirin gelo va bilîmetayê ku hat sazkirin li wî derê win wekû rojnamevanek çi dinirxînin yani va ji berxwedaniya şervanên YPG û YPJ yan hinek tiştê din jî hene yan çawa va tişta di dunyayê da pêk nehatibû ji ber ku wê demê Birêz Obama Serokê Amerîka digot berxwedaniya ciwanên Kobanê keç û Kobanê û kurên Kobanê em neçar kirin em werin alîkarî van bikin em neçar kirin gelo win çi dibêjin دەستێکی ژمەگوت سەر ئاستا سیاسی بەلکی ئەم بێژن یەکێکە نەتەوی چێ نەبوو لێ کوبانێ و لەسەر ڕێ عەردێ وەک عەرەبی دەبێژن عەرد الواقع یەکێتیەک لەشکەری چێبوو یەکێتیە ئیرادەیە چێبوو نەها دەما بەرخۆدانێک لە ڕۆژهەڵاتە ناوین لە باژارێک لە باژارن ڕۆژهەڵاتە ناوین چێ دەبێت دژی داعشا گۆکاری بوو دەستێ خۆیان دەینە هەر باژارێکی بێت لە ناوە سەعەتا دەوداگیر بکێ برخودانك ببيرنجي تشيبه وكت بحث برجي إرادة عم تشو قرآن إرادين همو هاولاتيين بشي كردستاني وشربان نيفنتوي بين بشداري وبرخوداني ببن ونهيلن جو داعش قابك بيشتر بابج نوابا كوباني جو هر قابك دهات تيجي شهيدك هبو امثالي gelek şehidin go nehal Kubanê em naxwazin go behta nava bikin gerek em behta tirahiya bikin rêz û hurmet ji wan tevare ve şehîd dixistin ji bo go gaveke din pêştirneyên yanî evaya bû cihê serbilindayiyê li pêşiya hemû dunyayê rast wisa kir go dewletên dunyayê jî yan ji vaka nêvnetewî dunyayê de neçar bi go têkeve nava vî şerê de xwe bistêre xêrxwaziyan اشبرگو هگر تبلی نبیجی جواکا ناف دولتی و حسابکی جوان بخوازه اشتاکی اشکره بو نما شرکی نورماله وصا خلق برنگکی تماشا بکن وقت هبوان بدین یعنی داعش کسیم برخدانه دکن شرکی نافخویی بچاوکی شر نافخویی لیبنر یا بچاوکی شر بغیز لیبنر نه دما مروف دبیجی نچار دبی تیوی واتار گو کسیم برخدانه دکن لجيه دنيا تبي الشر دكن الشر دي داعش وكو مروف ناز دكن جمني مروفاتيه تبي برخدانا بيرنجي تشدد نچال هر دولتك شوقاتي امبيجن هندك اليوم تلين نير دولتي هننجو اليكاريا داعش كميجي لي مجبور دوي روجيده دوان دمي وي برخدانا دي تليا خويانغو بخشينن يانجي برنجي هاجر تر اخر راجعين جمينه بيدفان تشكيل كوباني دكن يعني افايات دبلك ترجيش آلي كي زنجي اما بحثا تزي بحثا ما يكتيانا تاوية دفرد هشت قور دزگير راك عندنا بخشي شبرقو وقت روش لمبانا تقاضن زي مجاري بحثا وانجي پرچه کرن يعني دزگير راك عندنا الگوري قو دبن سيوانا او دولتن قو آلي كاريا وان دزگير يعني هر دزگير كي راك عندنا وقت قو مطانن آلي گري آلية كي بكتنا وافي ولاتي ده او جي بشكرن بونا دبش مرو دكار بيجي بشك جي راستيا قول كوباني هبو شوفان هيجي تيري نكري انا تتشو كوباني اولما سيدي قو بطر ميوان جي او جي الكوباني هركس روشا كوباني دي زانو قول كوباني چه رودايه چه روداوين تراجيدي الويدك چه ويبو هر حدثك دبه جيروكك هیچی افرادی همدنا تیر نکریه کو کاربن هر راستی که جوکوبانی درسن بنابر بیناجی هندک راکیانن هبو پروپاگاندا دکرن آنتی پروپاگاندا دیجی کوبانی دکرن گو ها کوبانی ایروی بکره و سبب بکره بویرنگی یعنی مثالك حواله مسيد مثالك قوت برخدانا كوباني دجمن ودوت جهبدو
درخست اشکره کردن یعنی دروژ نوتاده دجمن اشکره بون و دوز جی اشکره بون اویا راست حتی دزیرا گیاندن جی اشکره بون که رولک خراب لویده که شوپان که رولک باشی لویده که شوپان اف جی اشکره بون دستکاری نف دولتی او جی اشکره کرد یعنی کوبانی مروف دکارده ما مروف دیجه پایتختا برخودانه اف گوتن راست یعنی کوبانی هجای کو اف ناو بیلی کرن پایتختا برخودانه دی جیهانی لیه بروت مدسته که بحث کرد شر مروفاتیه دیجی هیته که هری شرخواز نوا دنیای دکو سالا 21 درکت شر باشه امی وگرن با بريز صالح بوزان که تا اویدنجی ورسر خطه بريز صالح ون رولا یکیتیا نتوی لکوبانی و رجاوای کردستان پشتی کوبانی و پشتی او برخودانا کو هات کرن ون نرخاندن و یعنی و دم پیش تا جبور و جاوای کردستان چنه؟ براستی رولا اکتیانتوی لکوبانه و لروجاوا تفاهی حتی و دمه باشه یعنی باشه ام دبین گرک بردوام به او آلیکاریا و او پیشگیریا جبر که روژن بین هین و سرمادا گران ببنه یعنی راستی داعش خلاص بو ام دبین نداویا و کمانانه و کومنتون دراو یعنی آنا ترکیه تنشت روجاوا نوازه اف دستگفتن دست کرده کردنی بردوام به یعنی دغازه آوا کیج آوان اف دستگفتانات تیک ببه یعنی اف درباس بنا خواه سینور و سر باکوری سوری جرابلس و باب و با ادلب و داوی یعنی اوا نه برکتی ملت کرده سوریه کو سوریه خلق سوریه بپاریزه رژیمه یعنی جو کس نیدین اوا جبو کرده آتی یعنی هیرو دور پیش کرنا عفرینه تو باران کرنا عفرینه و حوالدان انوان روش بروش انو اما درباسی عفرینه ببن و عفرینه ام وسانه لنن گرگ امجی خواه وگرن لحفظه وگرن ام افنا کوکی خواه لحیلاکی دینن دوستن خواه خورت بکن دوست خواه ناف دولتی ام خورتر بکن بوان دیپلماسی خواه بوان را خورتر بکن کو کانبن ام دست کفتن کو دست ما کتنی روجاوا ام بپاریزن ول پیش خن یعنی راستی عفرین دماترسیاک ما زنده یا هر چارالی عفرین آنا آتی دور پیش کرنه امنزان که سبا چه عجب کوبانی دوباره بل عفرینه گرگ هم جیرا آمده بن چه به یکتیا خواه چه به دوستانی خواه یکتیا نتوی و دولت جهان ایکو پیشگیری کوبانی و پیشگیری روجاوا تر کرنی ام دوستانی خوان را خورد بکن و ام لحظه بگرن بیشتر ام یعنی از نتشتین که ام دوین وقت نمونه ام درس جیب ببن باشور قومی از انجام یک ریزیا خلق می روجاوا ببورین یعنی از اویدکم انجام زبیم انجام یک ریزی بو کشت که حشد ولا تدبیجه انجام نیک ریجی خلکی می روجاوای کردستان لور وکر یا چوا؟ نه ام درس ور بگرن درس جی بگرن درس جی بگرن ام کتیا خواه یک ریجی خواه خورد بکن روجاوا لبرانبری از ایرشن که تین سرمه ام کنبن براوانی برا خاکا خواه بکن یعنی اگر یک ریزی تنه به براستی دجمن بحثانی در باسی ناف مدبه و کانه شبه سری مدبه بس گاوی که هم مل یک ریز بنگوتنا ما و هیزا ما براستی اما برخورانیات و براوانیات خورد عمل بر از ایرشن کل سر ما کردان تین کرن اما بکنه گلک سپاس بريز سعيد بريز
صالح بوزان دبیجه یعنی یک ریجیا گلی کرد لروجاوای کردستان پر گرینگ جبو کو تشتن وکو کوبانی دوباره نبن وکو باشوری کردستان دوباره نبن و دبین هاجی روش لعفرین مترسی داره یعنی نبیلیه چو وقتی تشتن چیبن گلو ونجی لعفرین پرمانه گلو و مسئله ترکیه و گفن اردوغان با آشکره جبو داگیر کرنا عفرین ون چاو دبیجن چاو نرخینن از تشتێک بێژم کۆبانێدا شۆڕەشێ ڕۆژاوا و باکوورە سیستەمە باکوورێ فەدەراسیۆنە باکوورێ سوورێک نادبێژن بە کۆبانێ دەست پێ کردبوو ji ber wî êrişê ser Kobanê esas êrişê li ser wî xetê bû ew pêk neyê gel azad nebin sistemekî gelî çê nebe li wir de Daeş şikiya heta dawiyê wî Fakat Erdoğan çi dibe ha wextê gef li ser Efrînê dixe dibe tiştekî em ê wek Daişê nîvî de nehêlin. Esas dixwaze vêya bêje. Rolek me da Daeş û me dixwast ew îrade, ew şoreş, ew xetê wî şoreşê li wir bişkînin Daeş nikaribû pêk bîne. Lê em ê bi xwe biherin Efrînê de pêk bînin. Wer dibe. Esas vêya ji eşkere dibêje. Daeş ew wezîfedar dike vêya jî îtiraf dike. Gotinê wî. Gotinê wî erê neyê min ew nakim. Gotinê wî ew ke yani. Menevî çi ye? Menevî siyasî dîplomatîk çi ye? O rojnamevan menevî çawa dibînin. Ez wek rojnamevanek bî em lêzin dikim. Na pir zêde ew dike gefa dixa. Feqet pirsgirêk hene. Astana şu planı Astana hemiye bû. Planı Astana Rusya çekir. Rusya ji bo ew çeteyê girêdayê dewletê Tirkiye hemî bibe Astana bêje hûn terorîstin. Gelekê wan birin ji Mihemed Elûş bigire were. Ew girêdayê wan Cêş İslam wan bigire were. Hemî birin dan qebûl kirin. Feqet ew berdewamiya wî Rusya dixwastin niha Nusraz bikişînin nav wî. Ji ber wî mesela Heleb girt. Babî got heta babî min kar. Cerablus babî herin. Fakat Heleb girt. Ew Helebê hemî bir kir Idlibê Türkiye re got ya bigire hundirê xwe qebûl bike ya pêre şer bike. Niha Idlibê de hedefek dabûn pêşê Tirka biçewir Nusra re şer bike. Fakat Türkiye carek dine îtifaqiyê xwe ew grûpên tundire wek Nusra û Daişê esas ew kir yani îtiraf kir çû pêre îtifaqî kir. Ew têkiliyê wan û Amerîka hanî nastek. O niha di vir de zî pirsgirêkekî wisa heye Rusya dona pêr hişyarî kir. Esas wek daxuyarî feqet hişyarî ye. Got bire Tirkiye Idlibê de îşê xwe bike. Karê xwe bike. Karê Tirkiye êrişê li ser Efrînê nine esas dixwaze vêya bêje. Karê Tirkiye çi ye 500 eskerê wî biçe ê wek çavdêr li wir bin. Yani wan nikarin derbas Efrîn eger wa bê. Karê wî ew e. Bes Idlibê. Li hev kirinê wan ew e. Eger çûn alîdin manaxa sinûr têk da. Dibe tiştek cuda. Dibe pirsgirêkê navne. Ew li wisayê li hev kirine. Feqet çi dikir? Ew çeteyê xwe yekwanî bûn Cerablusê babê dest wî de teqiya bûn hinek ji wan qut bûn çûn cem rejimê. Gelekê wan çûn cêş swar ra îtifaqî kirin. Evê hinek dest wî mabû û pirraniyê wan ji endamê wan ê mîtêne evana ji gerek ji wana cîkî bibe. Wana niha birine. Birine ku derê? Birine li Şêx Berekat. Şêx Berekat hem ber Efrînê. Erê bire ev sirtê ev Lêlûn, çay Lêlûn. hember wî ye. Şêx Aqîl. Şêx Aqîl ev çi ye? Alî babê ye. Şêx Aqîl. O biriye ev ser evkek hene ev girêkê ser etmê hene. Hember cindirê. Bele. Birine van jî hal bikî ew grûpê xwe birine vir û leşkerê wî jî gerek nav bajar da wek çavder bimînin. Ew grûpê wî kîne? Grûpê wî yek Kaptan Cebel Nurettin Zenki ye. Yek Nurettin Zenki ye. Ew ji xwe mesulê wî Şêx Tewfîq e. Destpêkê de zilamê wan e. Sultan Murad û Sultan Abdülhamîd û Fatih Sultan û Eçizan û Kanûnî Sultan Süleyman û evan hemî ji xwe grûpê wî ne. Fakat hinek heşa huzur af buyur Ceşê Kurd jî têda hene ew ji birine xistine nav wan û ew bi hev re birin. Nava grup nadane. Belê.
مثلا او کبون یک محمود حمو جراد بهش گنده شویرینیه گنده شویرین مزانن سر سینوره و نزدیک عزازی و عفرینی محمود حمو زلال آگاهی هنه که زلام میته ترکای و وقت ترک چک لرای دا لبو غروبه گرک بشاندنش بو غروبه هم برداعش شر بکه او بریا او چک دانه او که دانه داعش اوانا تلاصل رو بیشه به هفره کارد کرد دو یکی دن هیا عثمان رجب دبن وی داوی درخستنه عثمان رجب جبابه 2011 وربل ترکیه آلی انتاب اصلاحی کار دکه İstanbul'u kar dike hevditine mevlüt çavuşoğlu yani yani çete ki baş ava kırına o MHP mesela da distine işareti MHP dike na ev cihaniye xastiye na bana evji xale kivi heye emire Daesh bu na Almanya'ya bu Almanya'da bu Daesh'e endama konduk ama hamiş bir belgen hamiş bir belgen ya bana hamiş çedin nişandan Rosta gef duha fakat revşa konjektürel ev gefevi mecal bedin binecek. Bakure Suriye hedi ne partiye keş. Xo berij ne partiye bu. O nereye xisine ki tane gelin. Evek destur bedin evi evangela acaba karibin biginin hem berxo. Taybet geli Kurd. Taybet geli Kurd kabul. دو فقط دبه او برکو اردوغان ده هندو زیاده تنگاو بویا ده درو تنگاو بویا جبو او تنگاو بونه خود درباز بکه دبه خود لی بده او مروف جید پیوه بنده گوتنا وی داویه وقت مجی درنگ بو گوتنا وی هر داویه هر داویه از بیجم روژا یکی مجدار جهانی کوبانی روزا یکیتیا گله کرد بو او وک erkek داشر ملی حمیز پارتی و سازی و ریخستنی کرد ادبیم او یکیتی چاوا هزک درخست کرد همیشه درس بگیرم پارتی و سازی و ریخستنی کرد اگر اوان نبه اما هر بچین کرد دیسه او پرچه بمینن و امی واندایی بدن وقت دو پیر ملور باشور ده واندایی دن گلک سپاس برز بوزان صالح بوزان ون گوتنا خوی داوی سروی روجه بله گوتنا تای داوی ام کوتای پیتینن ون چه دبیجن سروی روجه کوبانی بو نمونه برخودانی روشلات نابینده لسوریایه جدروی بویی جه ترتیج بو هر آلیه چه تبه دولت داگیر کردن و به جیره وقت درسکه گو ایدی نکاره دراوه که دیجی اراده یا گلی کرد باویجه دیجی اراده یا دموکراتی بشتی مروف بیجنش برگو ایرو نمونه رقا جدیه هگر حوضان بجبو سر ایریش نعصبین جهده باور بکه و عصبین جوزه بکوبانه کدوان و او ایریش او کسی گو ایریش عصبین جهده که و مسیر ایوان وقتی مسیر داعشی جبرگو ایرو لسره عدل و روش آفاب بشتی امدلینن اراده یا جهان او یا پرگرینگه چه هیزن بناوا دنیای دو کن بکن دیشی اراده یا گل اگر رادن و بنکتن و اراده یا کن لاجی هک هفگرتی بس لویده دی سیستم اکا دموکراتی گونان دلویده که نیوه تیبری بکرن و تهیز نکاره بسیاره بنوان بنجی بخن یعنی مروف کاره کوبانی بگدن نمونه جوه کرد باشه گلک سپاس جبو همو میوانان برز صالح بوزان اندام سرکردایتیا پارتیا یکیتیا دموکراتا کرد ل هولیر بمربو هر وها برز سید افرن روزنامه‌نویسی ناو دولتی و کردستانی بمربو الاستودیو هر وها برز هوزان زبیر روزنامه‌نویس لروج نیوز لسلیمانی بمربو هر وها کاکچیا الاستودیو بمربو هر وها هوزان عفرینی بوار سلاو و رج وار بو جارکی دکن هر هبن دخیر و خوشی دبینن